Washington Mizo News คลีตูเตจิบายเวกอุเลFebruary นี่สองปริยัติสังนี่สมนี่ปนี่จันจินทาร์ไงคลากนาอิเลวในยังอูอปวงตูฟลอเรนซ์ชักชวกจันจินทาร์ทุปุยเต U.S. ทิลมันโตตีลากยามนาน interest rate ติสานอันนี้ไม่เทมิเชลินจวนคลีอมโลทายร์เสียมชวาตุม Apple จวน Face ID feature ติมาสอนตุมรัสเซียและยูเครนบรัวกอสังเฉาเซล U.S. และญี่ปุ่นUS, Japan และ South Korea เต็นไต้หวันจงจางอันสวยโฮ China อินรำชูงา TV และ Entertainer เตโลอ control Brazil รำมารัวสูระวางเงินเชียดนาอันนซา Mizoram Cabinet อินวายน์ซอร์พันเลพันโลอังไอตัวโดน New Zealand จวนเมียนมาสิไปทอปุยตุมโลเมียนมาสิไปสรการและมีปุยสิไปอินโดนาจันจินกิมจังโจกินU.S. Treasury Secretary Janet Yellen จวนทิลมันซาอาปัสรีเลปอยงาอัตโตเฉาฮีอเมริกามีปุยตันปมเทียมไทยอันนี้เราตีทูอัสยามาเซสรการินเฮตียงคบพิอันสมมังนัสาโลเซจวานิน U.S. economy ฮีตุนไอนัชยาอังตีทูอัสวยเฮฮัรสันนัสุกยังตูริน Federal Government อินกงช่างมาลากดานตูรอังไอตัวอเมริกาจุมิซีงาจวน interest rate ติสานเตลาเฮียนมีปุยเตปุยสัมมันอติตีมังา economy ปอติได้เทเบสเซอันนี้มาเซ interest rate อสานจวน mortgage และ loan pay อสานพาโดนาอเมริกามีปุยมิลเลียนเตลินอันฮัรสัตพาโดนานี่ซุมโดนนัดเทนขัดละเชเจ็บโตเตดินมุนเตอติเดอร์ทองนัสดอนปกันนี่ President Biden นั้นดอลลาร์ทริลเลียนขัดเล็บพอยน์กว่าอเซมชวาฮิอันปอยสเลงอติตามวางินทิลมันอติตวาปอยสาอติลมบกาเจเน็ตเยเลนจวนโควิดอัตลักเนียมรัวลินทิลมันปออัตลักเนียมอรินทัวสวยมาเซ U.S. economy ดินมุนปางายาอมเละไทตัวจวนสรการจันปุยนาอัจูโดนันีอติFreddie Mac Chief Economist Sam Crater จวน inflation อันนัดมาวางิน fixed rate mortgage บอกกุมขัดชูงินอเลทุมินอสังตัว federal interest rate อติสานเพย์จวนิน mortgage อสังเลจวลโดนตินาอันนี้กุมขัดกัลตาคาน 2.81% นี่ค่ะการกัลตาคาน 3.7% นินอสังชวากุมสมทุมชุง fixed rate mortgage to 3.92% อันนี้ลายกุมสมปังา fixed rate mortgage 3.15% อันนี้ตุนนิกุมตุนอังหุนาจวน 2.21% อันนี้ French tire company Michelin จวน General Motors เนน Airless tire เสียมตูรินอันทอกโฮติอปวงา Airless tire ฮีกุมสังนิสมนิปลีย Chevrolet Bolt Electric car วัวอาจอร์ตันตุมอันนี้ทู Michelin North America President Alexis Garcin จวน CNN Business อชิล tire ชูงเคลียอมโลอวางินเปรกมอทิลซุมอินไทร์อัชุนปบอันนี้ปออินเอ็งมาอติดังลำดอนโนวา Michelin Airless tire อัพเดสติฮีอัตโลวินแองเกิลเตเจ้ามังไอดอนโลนี้อินสวยบอก General Motors ยัน Chevrolet Bolt ฮีเอเบรลนิลีอัตังอาเซียมจันโดนาอามันจูดอลลาร์สิงทุ่มเลสังนี้อัตังจันอันนี้ยังอัตีMichelin ยัน golf cart และ lawn mower ตัน12ตี Airless tire อโลเซียมชวักโตบอก U.S. state ตั้มตะกินมาสวัตัวตีดานอันเก่นโกอวางิน Apple จันมาสวัจงปอ Face ID มัง iPhone อินฮอนเทน่าฟีเจอร์จู operating system ชวักทาร์เบอร์ตัว iOS 15.4 ดาตุมา CNN Tech Reporter ปักขัดินอัตเตสชินาอันนี้จวนเฮฟีเจอร์ฮีอรินตักเหล่าทูอสวย Apple จวน Face ID ยัน biometric อัมันวางินอลซัมตะกินอาชัดเทลว่า passcode มันจูจางอมทีนตีเอ็งปอนี้เซมาสวานักเวลากันอมมาวางิน Apple และ Tech Company เฮายันมิดมูเลนานมัง identification functions ยามฮีอตุมเบรนิโตอันนี้
US President Joe Biden chuan Russia in Ukraine run atum na borak alasang hle ati arun chantur siam chop dan adap mek ti rin thei na chantura oma alang thei chena mai po hian run ngei turin ain buat sai ti hria tani ati tuna tanga rei lawa indona pia apian ngei arin omati a Russia lau thon Eastern Europe ram indo zirna chungchanga NATO ho nen to kan kila soi ho na hun ero ala omzel atibok khotlang ram tangrual pol te chuan Russia in Ukraine ram baka Soviet Union na tel ram te NATO member la lut lo tura angen na anhol saka chumi rualin Moscow khopuya US embassy ho tu lok pakhat but government chu Russia in anar hong US Foreign Affairs lam chuan Russia thilti hi omzia anei lovin boruak atimar zual zoka ngaizam anilawang ti thu chwa siamin an zui ve ngala US Defense Minister Lloyd Austin chuan Russia in soi anga Ukraine ramria an sipai te tolkir meng mu tura omlo baka an da bel deuh ti bak hria tura omlo ni in a soi Ukraine ramria Russia hian sipai nuai khatle singa athon to a chan nei lova in thon lut chu anilo top anti sak US Defense Ministry lam chuan Russia President Putin hian in the wathangani chuan anghong chwa har san na le chanral zonga mo aphurangati US Japan le South Korea Foreign Affairs palaite in mukhom chuan Taiwan Straits peace and stability chu thupui bera nein an soi ho ti hria tani Blinken Hiroshima sa le Chan Iyung te hi Honolulu Hawaii a February ni som pani khan kumzapi somni pakhata chona sang machon konga tho ho dan turte ram pathum chan ho poimo na tinghet le tura malak na te an soi ho ti palai pathum thu chwa a tarlanani Indo-Pacific chungchanga an mu dan te tlang taka soin anin thian thatna tinghet zel tura intiam kam na te an nei bok ti an tarlang China Sarkarin aram chung television lamna atana khwakhirna dan thar asiama China Radio and Television Administration chuan film series ti chwa konga mason na tur dapa an rel khom na chu February ni som pakhat khan ti chwakin actor te hlo sang uchuak lutuk le an hlo diktak hubbo na document te chia ol ruk na te in el na sang tak te le market an thunun na te baka kong sanga ma an lak na tur te atelani he an dan siam tharbo zui tura hian film siam lama an sen so ti tlem dan tur le actor te sum lak lu then dan tur te atel bok ni in Global Times in atarlang Brazil rama roa puivan on asura roa tui tamawangin thingtlang khopakhat Petropolisa le amin nasa no pangsom pathum chiartelin mi za pali in anti phato ti chan chuak tu polten an reporta Rio de Janeiro khomar lam mel somli chuanga hla omkhwa pheichuan thole ni khan roa tui tam lutuk awangin kongzong tui na chima February thla chunga roa tui tam zong tur soilok let enge mozatin atam ti hria tani roa tui tam wanga thingtlang in sakcheta hi som riat vela oma mi som thum panga aya tlem lo an chin hriat lovin an bowa khotwal mi tele chan chwa na thok tu pol ni lai tho chan ni thleng khan chol lovin chan chwa na an thok tuilian le leimin wanga sahim na pan mi zali le somni vel chu school building lama da lu ri an ni ti thunei tu lamin an puang Excise and Narcotics Department chuan Mizoram Liquor Prohibition MLP rules chu cabinet ngai twa turin an pei tep to a wine siam le zor chung changa cabinet in thutluk na asiamang talan to angin Mizoram Sarkarin Mizoram Liquor Prohibition rules zirchiang tur committee adina Deputy Chief Minister Ton Luya Kai Shrai chuan wine siam le zor chu khaptha an ti a
cabinet a rotna thlen an rel cabinet nung pera ngai to man tum ni ma se MLP rules pe man ani lo awangin ngai to ani lowa wain siam le zor chung changa hian ron an ni angin Mizoram Caution Try to te committee le Central YMA chuan zu lam shim shim zor tha an ti lo thu committee a an thlen ani cabinet hian wain siam phal an remti ani chuan azor dan tur le alcohol tel theizat tura thutlukna an siam tel ngai dona excise and narcotics department chuan cabinet thutkhom le masak bera ngai twa turin MLP rules pe manan tuma tuna chuan law and judicial department a pompui turin a ommek grape ching tu te rotna pakhat chu alcohol atlem lutuk chuan tharu vel bak wine athat theilo awangin alcohol 5% chau tel tha an tilowa alcohol tel turzata andu thu sam chu 14% ania 11% ani po in wine chu tharei tho tura ngai ani MLP rules ngai to tu committee a wine alcohol tel turza ta soirik tamper chu 5% 11% le 14% ani a cabinet in wine siam aremti ani chuan alcohol tel turza ta thutluk na an siam nga lang MLP rules zir chiang tu ten thutluk na an siam nu February nili sang ni somni pani khan jamphai le na la na grab ching tu Paul try tu te chuan Chief Minister Zoram Thanga le Deputy Chief Minister Ton Luya an mu a MLP rules duan meka wine siam chwa a alcohol 11% tel phalsak tur le an wine kol mek te Mizoram hun sang shal na ngai to pui turin an ngen grab ching tu te soidanin an thutlen te chu Chief Minister chuan alo ngai to tur thu le soi ho ani tur thu alo changa an thil du a hlotlin na an hu nge an be sei ni in wanglai ni an shil sang ni somni pani kum top lama an kalpui tan tur ram som panga sum don na thutlunga New Zealand chuan Myanmar Sipai Council thopui atum lo thu apuanga New Zealand chuan khotlang ramte ang bokin Myanmar Sipai Council tanen ral thwama in sum don tonna tiamin thil danga sum don na lian zok an kalpui thinte ati top ri don ani hei hi an mi man zong an chwa nga la thlantlin sarkar kota thunei na an hlan let le ma chu an kalpui don an tibok ramsom panga sum don na thutlunga tel Japan Australia le ASEAN ramdang som te chuan New Zealand anga malak an tumlo ero hriat alani lo Myanmar ram buaya wangin sipaiten khosang shanga swaswal rongan bol na sa hle a chung har san na tua na sa zinga chuan Sagain region chunga Mualzol halkha le tuan chong le taya kung khomipui tamzok te chu zofa te chen tam na mun ta han le a chevela raltlanin an oma February ni som pariat thlengin raltlan mi za som nga vel to a hriatani heng raltlan te hi kaushan ba ka tlom ngai pol tale mimal thanem ngai ten an chan puya mani in le lotlan san te hi an khongai thak le Chin State Marzara tel hong hwan siam tu te chu indona awangin hlep tur an nei lo ba ka athar chwa saseng thei po in an lo ti hriatani min dat lam phei chu ratlan renga an khosak awangin nikum lamatang to khan an tel hong hwan an ngai sak thei to lova Chin State sumnar ber pakhat tel hong thar chwa le wan siam na chu ramchung ral mwan lo na le indo boina awangin kumtina an hu US dollar noi tel chan na athlenta ani February thattir vela changin dan phule yanji ang khwa ate hian sipaite an che ro wa hle a chenna in an hal sak ba ka poisoi lo nun na po an lak saka heng khopani ami tamzok te chu swal sipaite hlau awangin ramhnoi lama an ral tlana eile in tur an har sat ba ka khosak phung abwai thak hle ti thu don ani
ram hnuai lama ral tlan te hi mobile signal a that tok lo awangin biak po an har sat hle a chuwangin chan chen kim chang tak hria ta har hle dan phun le yanji ang khomi pui te hi an mang ang hle ti thu kan dong boka dan pui tu an mamo ngoi ani ti thu kan palai te hne na an soi bok February ni som pariat sang ni som ni pani choma dar som pakhat le minute som pani khan Moon State Tatong Township Bazaar Office chu bom ani a hei hi Moon Tatong Defence Force MTH SFT ani a an bei chan chu chia rit tak an choi tir wang le mi pui an ra be luat wang ani ati COVID-19 hripui leng le rambo ruak chiat laya mi pui phur rit bel cha zonga chia rit tak choi tir le bazar dor kai te laka lal an shot na salut tuk awanga ti an ni hei hi warning pe ang chau an ni an ti mi pui rap bet zonga thil ti an chin chhozel chuan a ayana in an chedon ani ti in MTHSF chuan thu a chwa he bazaar office an bomna a hian mihring thi an om nge ya thiza chia ero chanchin buat sai lai thleng hian hriat alani lo sipai council do let na berpol myai khwa a sipai le an kut ke te an non ron mawangin khotwal mi sanga chuang lai chu sahim na zongin an tlan chia a an du an man topa an sang hle a kong zo na a telapiang an mana kong zo ho e tur lo petu te chanin an mana NLD ne na in kung kai to phot chu an man zel mei boka Defense Ministry hnuaya sipai sum don na hmun pui berber miai minja magwe thongbo a sarkar na thok te chu nikum march thati ratangin sipai sarkar an du lo awangin an CDM zo to ti hriatani Voi in February ni som pariat sang ni som ni pani hian sipai council lamin lai puin mobe an saya wari su palain khwa an wari su palain khwa an hala lai puya an ka awangin mi som ni lion thi sipai in do thlo na tho mewa abe mobe a tukin jing dariat le achan ve atang khan sipai lam chuan lai puin akap chara mobe khochim lama om khote pakhat wai su palaya lutin in an hal bok in engzan nge kangral ti ala hriat thei cha lawa local defense force an plan lu temo an ti awanga hal ni in khotwal mi ten an sei February ni som pasari a nasatakin mobe a anin dawa sahim na zonga tlan chha te tomna muido Buddhist temple le akyanga khote pakhat chu lai pui mu in atten awangin khotwal mi somni layan boral bokni in chanpui tu polin an sei in dona anasat awangin lan chian na turpo an shalawa tom im na tur hun ral muang po a omlo an tibok hei zong hi chanchin thar kan puan thei chu ania ngai thatu te in zawain chipai vekule